Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudendi bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu n'amakuru mashya agezweho y'umutekano ku mugoroba kuri uyu wa gatanu kwigenekerezo rya 22 Myandagaro 2025 aho tugiye kuraba ibijyanye na offensive yabereye mu bice bitandukanye bikaba rero bihura n'urugamba rukomeye rwabira yitwa Kahumiro aho izasarambwe zari mu misozi hejuru ziri kurasana na Wazalendo mu buryo budasanzwe mu kibaya urugamba rwakaze. Turaza kubabwira ibikomeye bizabereye mu bice bitandukanye turabe kandi reprise stratégique gusubira inyuma mu buryo bwa gisirikare kwakozwe ndetse nuko kugeza ngo bihagaze. Turaza kandi no kureberamwe ibijyanye na contre offensive bikaba rero bijyanye nuko ibintu bikomeje kugenda bitegurwa ndetse na gahunda ikomeye yagaragaye muri ibi bice byitwa Kahumiro. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na ensekrema uburyo kugota umwanzi bwakoreshejwe muri iyi mirwano. Turaza rero kureberamwe ibiri kugenda bigaragara aho Wazalendo yakoze ensekrema partie bakaba rero bunganiye Fardc kugira ngo babuze izasarambwe kongera kwinjira mu byaro byari byatangiye kwigarurirwa. Turibuze kandi kubabwira ibijyanye na appui stratégique ikaba rero ari ibijyanye n'inkunga y'ibikoresho bya gisirikare bizagiye bizanwa birimo amasasu ndetse n'imiti n'ibiryo aho Fardc yazanye appui logistique mu bice byegereye parike ya Virunga kugira ngo abazarendo badacika intege. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na operation combinée iki ni igikorwa cya gisirikare cyakozwe ku bufatanye hagati ya leta n'abandi bafatanyabikorwa. Turaza kubabwira ko Fardc na Wazalendo bakoze operation combinée ku munsi wa gatatu bigatuma basubiza inyuma izasarambwe ku buryo budasanzwe. Turaza kandi no kubabwira ibijyanye na artillerie lourde bikaba rero bigaragaza ibijyanye n'imbunda nini bikaba bigaragara ko izasarambwe zakoresheje artillerie lourde mu mirwano ikomeye yabaye kuwa kane bigatera impagarara n'ubwoba abaturage bari hafi aha ngaha. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na guerre d'opposition turebe ibijyanye n'intambara yo kurwanira ahantu hahoraho aho buri ruhande rufata umwanya rukawurwaniraho by'igihe kirekire. Turaza kubabwira ko izasarambwe kuri ubu ziri ku misozi Fardc na Wazalendo bafata ibibajya ibyatumaga buri ruhande rushaka kurwanira umwanya warwo nk'uko rero bigaragara. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na ordre de repli iki ni igitero cyo gusubira inyuma mu yiteri ikaba rero bijyanye n'itangwa n'ubuyobozi bwa gisirikare akaba ari amabwiriza akomeye yatanzwe aho rero bivuga ko nyuma y'igitero cyo kuwa gatanu amakuru avuga ko ubuyobozi bw'izasarambwe bwatanze ordre de repli kugira ngo abarwanyi babo batagwa mu maboko ya Wazalendo na Fardc muri ibi bice. Turaza kandi kubabwira ibyabereye Kumiro aka ni agace gaherereye muri parike ya Virunga hafi ya sheferi ya Bwito n'ahantu hagizwe n'imisozi n'ibibaya ndetse n'amashyamba. Imiterere yaho kuri tere bikaba bigaragaza ko iri gufasha abarwanyi ba Wazalendo gukora ibitero bitunguranye ariko bigatuma abaturage bahungabana bikomeye. Aka ni agace gafite agaciro gakomeye ka gisirikare ibizwi nka position stratégique kuko gafasha uwagafashe kugenzura inzira zihuza uduce twitwa Nyanza Rekibirizi n'ahagana mu misozi ya Uvira nk'uko bigaragara. Kugeza ubu rero urugamba rukomeye rwakaze banywanyi muze twinjirane mu buryo burambuye muri aya makuru turebere ibiri kubera muri parike ya Virunga hamwe aho bitangazwa ko urugamba rukomeje gufata intera bitandukanye nuko zatangiye. Gusa rero rubane natwe kuri page ikomeye yanditseho amakuru akomeye arebana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu akaba rero ariyo makuru tubagezaho. Ariko reka duhere kwagezweho ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ndatangira nkubwira ko umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukomeje kujya mu kaga gakomeye nyuma y'imirwano ikaze imaze iminsi ibiri iri kubera mu gace kahitwa Kahumiro gaherereye muri parike ya Virunga mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iyi mirwano ikaba yahuje umutwe w'izasarambwe uyobowe na General Sultani Makenga ku ruhande rumwe, ingabo za Fardc Force Armée de République Démocratique du Congo ziri gufatanya na Wazalendo muri ibi bice.
abaturage batanga ibi baravuga ko umuvuduko ibikorwa bya gisirikare biri gukoranwa kuri ubu wamaze kwiyongera. Amakuru atangwa n'inzego z'umutekano hamwe n'abaturage baturiye aho imirwano ikaze yabereye yemeza ko kuva ku wa gatatu igenekerezo rya 20 Myandagaro 2025 kugeza ku mugoroba kuri uyu wa gatanu ku igenekerezo rya 22 abaye intambara yo kurwanira ku mirongo ya mbere ligne de front yahinduye isura ku buryo bukomeye. Ku munsi wa mbere n'uwa kabiri imirwano bikaba yarakaze, izasarambwe zari zifite umuvuduko n'igisubizo cy'imbaraga zikomeye mu buryo bwo gutera ibizwi nka offensive. Nyamara ku mugoroba wo kuwa gatanu Wazalendo n'ingabo za Fardc bakoze contre offensive mu buryo budasanzwe, igitero cyo gusubiza inyuma umwanzi, ibyatumye basubiza inyuma izasarambwe mu bice bimwe bizahitwa Kahumiro nk'uko bimaze kuba bitugeraho. Amakuru ari guturuka ku baturage ndetse n'inzego z'ibanze aravuga ko kuwa gatatu igenekerezo rya 20 Myandagaro 2025 abarwanyi bizasarambwe bagabye igitero ku buryo bwa offensive generalize, igitero rusange cyagutse bagamije kwigarurira ibice byitwa Kahumiro. Uyu mutwe bukaba rero wari wihaye intego guca intege Wazalendo basanzwe bacungiye ibi bice ndetse no gukuraho ibirindiro bya Fardc bihari. Nkuko rero amakuru akomeye bigaragaza, byanasobanuwe n'abasasanguzi mu bya gisirikare barerekana ko izasarambwe zakoresheje uburyo bwo kugaba ibitero byihuse ibizwi nka attaque enclave biherekejwe n'imikoreshereze y'imbunda nini artillerie ndetse n'imbunda zoroheje arme regale. Byumvikanye ko amasasu menshi ndetse n'ibisasu bikomeye byagiye bitera abaturage baturi ibi bice kuba babangamirwa bikomeye. Ku munsi wa mbere w'imirwano Wazalendo ikaba rero yararwanye mu buryo budasanzwe. Fardc yahise itangira gukoresha uburyo bwo kwisuganya no gutegura uburyo bwo guhangana mu bizwi repris attaque, bikaba rero bizwi nko gusubira inyuma mu buryo buteguye, uburyo bwo kongera kurwana hagamijwe kudatakaza abantu benshi mu gutera icyambere. Bikaba rero ibyo izasarambwe zagiye zibona ko ari ku rugamba rwateguwe. Nyuma yo kwisuganya Fardc yohereje ibikoresho by'inkunga appui logistique birimo amasasu, imiti ndetse n'ibindi bitandukanye, byose bikaba byaroherejwe muri ibi bice. Nk'uko rero bigaragara kandi bivugwa, imiti y'abaganga n'ingabo nshya zoherejwe ku murongo wa mbere w'intambara. Wazalendo nabo bongeye imbaraga mu baturage bakoresha ubumenyi bwabo bwo kumenya imiterere y'ubutaka bwa Virunga kugira ngo bagende batungura abarwanyi bizasarambwe. Kuva ku munsi wo kuwa kane ku igenekerezo rya 21 Myandagaro 2025 imirwano yageze ku rwego rwo hejuru. Byumvikanye ko ari artillerie imbunda nini zirasa kure zikoreshwa cyane n'izasara mu gihe Fardc na Wazalendo bari gukoresha imbunda ziciritse ndetse n'uburyo bwo kugota umwanzi buzwi nka ensekrema. Abatanga buhamya bemeza ko ligne de front umurongo w'imbere w'intambara wari mu gace kayitwa Kibibaya mu bibaya byitwa Kihumiro, aho izasarambwe zari zifite umwanya mwiza ku misozi, naho Fardc na Wazalendo bari mu gice cyahitwa Bibiya. Ibi bikaba byaratumaga urugamba ruba rukaze cyane cyane ku ruhande rwageragezaga gukoresha imiterere y'ubutaka mu nyungu zarwo. Kuri uwo munsi byavugwaga ko hari abaturage bo muri sheferi ya Bwito baguye muri iyo mirwano mu gihe abandi benshi bahungiye mu gace ka Kibirizi. Ibi byongeye gushimangira ko urugamba ruri guhitana ubuzima bw'abaturage batari bake. Kugeza ku mugoroba kuri uyu wa gatanu ku igenekerezo rya 22 Mukakaro murambabarira ni Myandagaro, amakuru yizewe yemeza ko imirwano yahinduye isura. Fardc na Wazalendo bakoze igikorwa cya contre offensive, igitero cyo kwisubiza ndetse no gusubiza inyuma umwanzi, bashyigikiwe rero n'ubufatanye bw'ingabo ziri hafi ya pariki ya Virunga. Abasasanguzi baravuga ko iki gitero cyo gusubiza inyuma cyakozwe mu buryo bwa operation combine, igikorwa cy'ubufatanye hagati y'ingabo za leta n'abaturage biyemeje gufasha bibumbiye mu kiswe Wazalendo. Ibiro bizatuma izasarambwe zisubira inyuma mu buryo bwa ordre de repris, itegeko ryo gusubira inyuma kugira ngo badatakaza abarwanyi benshi. Hari impamvu nyinshi zituma urugamba rukomeje gukomera mu gace ka Virunga. Nk'uko rero bigaragara
ndetse amakuru atugera bivuga biravuga ko parike ya Virunga ifite imisozi n'ibibaya n'amashyamba manini ibituma urugamba ruba imberenge kurwinjiramo, bikaba rero bigoye ko ibikorwa bizakoroha. tere tactique abaturage benshi bari hafi y'aho imirwano ibera bahora mu kaga, bituma rero abasirikare rimwe na rimwe batinda gufata ibyemezo bikomeye. Ubuhanga bwa gisirikare bw'izasarambwe uyu mutwe ufite n'ubunararibonye mu ntambara zifite imirongo migari guerre d'opposition, biravuga ko aba basirikare bafite imyumvire yo kurwanira ubutaka bwabo kandi bagakorana byafi na Fardc, bigatuma babasha gukora ibitero byo gutungura attaque surprise nk'uko rero bigaragara. Amakuru ahari kandi aravuga ko ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera, urugamba rukaba rwagize ingaruka zikomeye ku baturage, aho bivugwa ko hari impfu ndetse n'imvune. Hari abaturage bamaze kugwa mu mirwano, abandi bakomeretse. Birahemezwa kandi ko impunzi abantu benshi bahunze ingo zabo berekeza mu gace ka Kibizi, abandi bagana mu bice birimo ituze ahitwa Nyanzare na Tongo. Nk'uko rero bigaragara amafaranga n'ibiribwa bizabuze, imiti yashize, ibintu biragaragara ko ari ikibazo gikomeye cyane. Urugamba rwahitwa Kahumiro muri parike ya Virunga rurerekana ukuntu intambara mu burasirazuba bwa Kongo ikomeye kandi ikomeje kugenda ifata indi ntera. Nubwo rero yari yatangiye kugaba ibitero, izasarambwe zagabize ibitero bikomeye ku mugoroba ku wa gatanu, byongeye kuba bibi cyane. wazanire Fardc babashije gukora contre-offensive ikomeye, bituma babasubiza inyuma abarwanyi b'izasarambwe barenga imisozi. Ariko uko bigaragara iyi ntambara iracyari ndende kandi ifite isura yihariye. Ni urugamba rugizwe n'imbaraga za leta n'iza rubanda zatangiye kugenda zigaragara. Ni umutwe bikomeje kugenda bigaragara ko witeguye urugamba mu buryo budasanzwe. Umutekano w'abaturage ari wo nyirizina ugomba kuba ishingiro, ukomeje kuba mu byago bikomeye kugeza igihe hakosorewe ibibazo by'imbere mu gihugu, politike n'umutekano, ndetse hakabaho ubufatanye mpuzamahanga ndetse n'imbaraga. nk'uko rero bakurikiranira hafi biba bakomeje kugenda babigaragaza, hakomeje kugenda hakorwa ibishoboka byose ngo amahoro ndetse n'ituze byongere bigaruke. Ariko hagati ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibyago byo bikomeje kwiyongera. Ku wa gatatu igenekerezo rya 20 Myandagaro 2025 umutekano mu ntara Ituri wongeye kujya mu kaga nyuma y'igitero gishya cyagabwe n'abarwanyi bakekwa ko ari abo mu mutwe wa ADF Allied Democratic Force. Iki ni igitero cyabereye mu gace kahitwa Bandikide gaherereye muri sheferi ya Banyari Icambi mu karere ka Irumu. nk'uko byemezwa n'abayobozi b'inzego z'ibanze, iki gitero cyahitanye abana babiri bari mu kigero cy'imyaka mito, barashwe amasasu mu gihe abarwanyi bageraga mu mudugudu ahitwa Bakamashiga, urufaya rw'amasasu ndetse banakoresha intwaro za gakondo. Richard Bolengereyo, Vice President w'umuryango mugari w'abaturage b'Abanyachabi, yavuze ko ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi byakozwe mu masaha ya nimugoroba ubwo abaturage bari bagiye gusinzira. Yagize ati baje kutugwa gitumo, barasa mu buryo butangaje, abana babiri bahita basiga ubuzima, nyuma batwika amazu menshi, abaturage benshi barahunga, abandi bashaka ubuhungiro hafi y'ibirindiro bya MONUSCO ndetse no mu nkambi z'abasirikare b'Ubugande bari muri iyi ntara. Abaturage baravuga ko iyi ari inzira yo kubatera ubwoba no kubaca intege kugira ngo babure umutekano mu buzima bwabo bwa buri munsi. Iki gitero kibaye nyuma y'ikindi giherutse kuba wa gatanu w'indwi iheze mu mudugudu witwa Bosio, aho abantu 5 bishwe, amazu menshi yaratwika. Bivuze ko umunsi itarenze icyumweru ADF imaze guhitana ubuzima bw'abantu 7 harimo n'abana, ikongera gusenya amazu menshi y'abaturage. Ibiro byongeye kugaragaza fragilité y'umutekano mu bice by'amajyepfo ya Ituri, aho ibikorwa bya ADF bikomeje guhitana ubuzima bwa rubanda rw'inzirakarengane, kabone n'ubwo hakomeje ibikorwa byo guhuza imbaraga hagati ya Fardc n'ingabo za leta Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Uganda mu bikorwa bya gisirikare byo guhigiza inyeshyamba. Nubwo rero mu kwezi gushize abayobozi ba Kongo n'aba Uganda bongereye kuvugarura amasezerano y'imikoranire y'umutekano, abaturage bavuga ko bacyumva ko bahariwe ubuzima bwabo bwite. Inzego z'umutekano ziragaragaza ko zishakisha uburyo bwo kurandura burundu umutwe w'ADF, ariko ibitero nk'ibi bikomeje kugenda bigaragaza ko ari imbogamizi nyinshi zikiriho kuri abaturage benshi
bahitwa Bundikide n'ahitwa Basiyo bahunze inzu zabo, bamwe rero bagana mu masoko y'ubuhungiro, abandi bajya mu bice byegereye ibirindiro bya MONUSCO cyangwa bakisanga abasirikare b'Ubugande bari mu bikorwa byo kugarura ituze. Ariko ikibazo gikomeye kiri mu buzima bwabo bwa buri munsi ni ukwibwa imyaka, kwamburwa ibyo batunze, kubura aho bacumbika nyuma y'uko amazu yabo atwitswe. Ibiro ni ibibazo bikomeye bikomeje kugenda bigaragara. Ubuyobozi bw'aka gace ka Irumu bukaba bwarasabye inzego zishinzwe umutekano kongera ingufu mu gucunga ibice byibasiwe, ndetse basaba ubufatanye mpuzamahanga kugira ngo abaturage bo muri Turi bongere bumve ko bafite ubuzima bwizewe. Iki gitero cyongeye kwibutsa ko ikibazo cya ADF kikiri imbogamizi muri Kongo. Nubwo hashyizweho ingabo nyinshi, abaturage baracyari mu bwoba n'ubwigunge, abana baricwa, amazu aratwika, kwa imiryango irasenyuka. Hagomba gufatwa ingamba zihamye kurushaho kugira ngo akarere kave mu mwijima w'iterabwoba ndetse n'ibindi bibazo bikomeye. Rero akaba ari ibintu bikomeje kugenda biba mu gihe andi makuru nayo agaragaza uko ibintu bimeze. Reka rero tubabwire ibiri kubera mu gisagara cya Uvira, aho rero amakuru atugezaho avuga ko urukiko rwa gisirikare rwa Uvira muri iki cyumweru rwatangiye urubanza rw'abantu 12 barimo abasirikare 9, umupolisi umwe, abazarendo 2 barimo uwise generali, ko byaha bitandukanye byakozwe hagati ya Ruvunge ndetse na Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, nk'uko byatangajwe na Lieutenant Rigani Mbuyi Karonji, umuvugizi w'ibikorwa bya Sukora ya kabiri muri Kivu y'Amajyepfo. Uru rubanza rurimo imanza 8 hagati y'ubushinjacyaha buhagarariwe n'umucamanza Lieutenant Colonel Ruwamba Shonge n'abasirikare n'umupolisi w'inyeshyamba 2 zo muri Wazarendo zirimo uwihaye ipeti rya generali. Ati mu baregwa 12 harimo abasirikare 9 ba Fardc, 5 bo bakurikiranyweho icyaha cyo kwiba ibintu bya gisirikare mu kigo cy'ibikoresho cy'akarere ka 33 kwa gisirikare. Abandi basirikare 4 ndetse n'umupolisi umwe bakurikiranyweho gutakaza intwaro, kurenga ku mabwiriza no gukwirakwiza amasasu y'intambara, ndetse n'abanyamuryango 2 b'ingabo zishinzwe kwirwanaho za Wazarendo barimo Papi Oseya ukurikiranyweho icyaha cyo kwica mugenzi we Mariamu Byaseyu bya Yesu Iruvunge. Undi wishe generali umuyobozi w'agatsiko wise generali ni umuyobozi w'agatsiko kitwa Kanani Kabeya Kayuru, akurikiranweho icyaha cyo kwica Majoro Salomo Tambwe, umusirikare mukuru wa Fardc usurutse guhotorerwa ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 4 2025 ubwo yari ari mu kazi ishanje. Iburanisha ryabereye mu cyumba cy'urukiko rwa gisirikare Uvira Garrison nyuma y'amezi 5 ibikorwa by'inkiko bisubitswe muri iki gisagara. Urubanza rwayobowe na perezida warwo Majoro Mwanza Kanyimbo Jean Marie wungirijwe n'abacamanza 4, bose bakaba rero ari abofisiye bato. Ku munsi wa mbere w'iburanishwa, usibye umwirondoro w'abaregwa basirikare barerwa warokotse ba Fardc nabo wawumvishe umwe, bikaba rero ari umutangabuhamya umwe wabashije gutanga ibisobanuro mu rukiko. Nirwo rubanza rwa mbere rubereye mu gisagara cya Uvira. Ubu iki gisagara cyahindutse umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo nyuma y'uko inyeshyamba z'isasarambwe zigaruriye igisagara cya Bukavu cyari gisanzwe kirimo ibikorwa bitandukanye bya leta. Hagati mu mujyanda akomeye yakomeje kugenda avugwa muri politike. Ku munsi w'ejo kuwa 4 ugenekerezo rya 21 Nyandagaro 2025 mu rukiko rwa gisirikare abavoka bahagarariye leta ya Kongo n'intara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo basabye kureko uregwa wahoze ari perezida Joseph Kabila yishyura indishyi zingana na miliyari 21 n'ibihumbi 700 z'amadolari y'Amerika. Kuri bo rero ngo uwahoze ari umukuru w'igihugu yashyigikiye ingabo z'u Rwanda n'abarwanyi mu 23 mu bikorwa byabo mu burasirazuba bwa Kongo bitera amakimbirane n'ibyago, imidugudu iratwikwa, umutungo urasahurwa, igihombo kinini cy'amafaranga kandi kiruta byose ubuzima bw'abantu ibihumbi burahagendera. Bavuze ko bahangayikishijwe n'ibikomeje kugenda biba. Bavuze ko rero ibyangiritse mu bijyanye n'ibikoresho no mu bukungu byagaragaye, ariko agaciro k'ubuzima bw'abantu gakomeje kubura uko kabarwa, nk'uko rero bitangazwa n'ibinyamakuru byo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Joseph Kabila ntigeze yitabira ihamagazwa ry'urukiko rukuru muri uru rubanza akurikiranwemo. Joseph Kabila ndetse n'abanyamategeko ba leta
bongeye gushimangira ko ari umunyarwanda. Amazina ye nyakuri ngo akaba ari Hippolyte Kanambe, ngo yafashe amazina ye ya Joseph Kabila kugira ngo yigaragaze nk'umunyekongo kandi atari we. Uyu mugabo wayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu myaka 18 barashinjwa ibyaha birimo kugambanira igihugu, ubuhemu, gukorana n'umutwe wigometse ku butegetsi no guha ishingiro iterabwoba. Iyi rero niyo dosiye ikomeye Kabila akomeje kugenda aburanishwa adahari. Nk'uko rero bigaragara banywanyire no kudusoje page y'amakuru yacu. Niba ari ubwa mbere dukurikiye tushonda sabone wiyongere mu muryango mugari wabadewemo kubana natwe mu ruhererekane rw'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye. Ngaha twibanda cyane kuri ku mutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa musi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.